namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel yena mntu of course ta yakhe yona kokwana Africa leyi nga ta yakhe hi linka na hosi ngo Mr Post ya ndere makumu of course ta yakhe hetelela hi loko Dr Stoli yi ri karhi yi handzula Benny Mayengani eya ta vuya bana last time loko hi update about kokwana Africa na Mr Post aku May 16 it's not like a swi nga hayi mahlweni mara ni vona swi ri insignificant and stuff like that ku la vele a ni twi loko a yi bele makumu loyi tlhe komisa ku he i lovini and stuffs a ni twi loko leswin'wana swi nga ri significant and stuffs but yi tlhe yi vuya hi swin'wana manjheni se swi chavisaka nyana manjheni let's go hi ku yindle live a yi bele wena bosha yena sure atimba chao ekwini mza ayo tumbela mzange lungi hey guys mzange lungi ile tu ati bullet ile tani ngwekele tona mzaye elite ebana loko wena la guys elite mayibona bona this bullet ay come umuntu un'wana loyi mara ya ha ri kahle ku na Africa no zona ku ta zi update phela ya swi vona ku yindla hi mara kokwana Africa phela mayibona hey guys ka kokwana Africa ka tika dasa ni vona n'wina ka ti comment ta n'wina mu ku njanja this bullet ne hey guys a fana ti bullet ta vo n'wina le mayibona a fana ti bullet ta vo n'wina le anga ku tata eloro ile ku delele anga ku tata nenge nyana kanchu wang mina namalo ya rama mina amchini ule nawe ana la ku tlhantlhanyana n'wana sesi inga ku le ku deleleni a swi se hela leswi a nga ni vitana dendere that's why tumbela loko a ni vona na n'wina mbalavula ku thyaka guys mi va careful lili a mi tivi bullet leyiwa leyi tlhantlha marhumbu ma wela hansi leyi mi nga weli la guys mo twa vo n'wina mu ku njhonjhoni i nga zi ni thocha mina mu ku i nge he vuyi kaya mina ni vuya kaya nkarhi lowu ni wu lavaka ni nge chavisiwi hi vo n'wina man fusek ya ni nge chavisiwi hi vo n'wina ngo i twa ku hi nge vuyi kaya hi ta n'wi ndlela timithini hi ta n'wi ndlanani timithini teto guys mi boheka ku ya lahliwa hinkwenu n'wina mi nga ta va mi ri kwala ka ndhawu yaleyo kumbe n'wina mi nga ta ni sukela hi nkarhi mi boheka ku lahliwa a ni huwi mina mina ni huwi once i tshunela kusuhani na mina i khome something tibasa va careful guys la hi le makumu la a hi tibuleti leswiya swa vo n'wina leyi wa yi vona leyi antikulu ni kolota mali guys mo n'wi donetela 20,000 mzaye that's why hi nge hlangani mina hi loko ho hlangana is better a humesa 20,000 or leyi wa yi tshwanya mina leswi a nga xiswapa ni n'wi duvula hala ndzhaku va vhete va tsema hala ndzhaku a va pulanga se loko no n'wi kuma ntsena ni n'wi faka hala murahu hi le ni n'wi faka murahu hi le guys a ni n'wina mi vulavula ngopfu ma yi vona yi na tinambara loko yi kha yi ta yi ri ya fika hi ku murahu hi ku swe ka mzaya va vhete loko a ya xibedhlele va tsema leswi a nga xiswapa swi to nyanya man but Fred Masanganye hi ta vulavula ta ve kokwana Africa man se mzaya i va careful n'wana sesi I vona na loko ta ku performance le Joni lana i va careful hikuva ni nga ku tlhantlha i khe nga ni voni hi le makumu lani la mali ya mina ya 20,000 nyimpi leyi nge heli guys na sesi va ringetini na si va ri hava tsandzekini
leyi ya madoda yi pheli le ku laveka mali otherwise ma swi vona ende yi nge toli mizaya ntsene leyi na n'wina mi vulavula ku thyaka la hi leyi ncima swi ndliwa kwala mara ha ta vuya ka ngwenya hi leyi tlhantlha murahu ni ba ndzhaku ntsena mi ri munhu hi nawu wa xibama a wu be munhu ala ndzhaku mara me ni la ku ba ndzhaku ntsena na la ku mi komba guys ku laha hi le makumu the biggest boss ka ngove Botmos se hele ku leya boys senze ku na a yi nghenerini hayi mara ni vona a nga ha ri ku bifeni mara yi kombisa timhaka letiwa kokwana Afrika la a nga ha ri ku bifeni hi manje recently na vanhu lava ni rhandzaka hayi madevhele lama nga laniwa vutsani boys sevenza ndo za kombela rivalela xihundleni ako hi kokwana Afrika hey sorry man that's an delete na video liya handle mistake ni ku mfana ta ku tlhantlha ku mina ni munhu wo rhukete ni ku mfana ni ta ku tlhatla hala ndzhaku hi a ni la ku vula leswiya swin'wana ni hina hi vatswatsi vhele hi nge vheti hi ba nhlamba ka social media ku na vana va hina kwana ni ku mfana ni ta ku tlhantlha hala ndzhaku hi lexi laha hi le makumu guys delelani mi pima guys kokwana Afrika va n'wina ma swi vona kha swi tshembisi swona ka boy sevenza mara ku na un'wana a nga vula point ya mina na ku yi vula mara yi respondini kwala justice le ku mtsaleni guys kwa boy sevenza wa wena eka mfonela boy sevenza wa wena n'wi byela laha le makumu laniwa hambi sweswiwani le midolence sweswi ni nga ya la xawela laha ni n'wi landza boy sevenza wa wena ni la ku provela something ni nge chavisi wu vafana mina provani kokwana Afrika prova mfana ku fika ntsena mina ku fika ntsena ni koka swilo swa mina u vheta ku hayi ni kombela tolo swi loyini kosi vo n'wina a mintivi vutisani ka ngove i vutisa hi kokwana Afrika va ta ku byela laha hi le makumu guys a ku huwerile ngoho ka ngove khomentani mi hi byela hi kokwana Afrika khomentani va ka ngove swi nga endleki chata leyi yi pfule ngopfu le kumbe ngo ka va nga khomenta van'wana mara hi kombela va ka ngove khomentani mi hi byela hi kokwana Afrika ngo mi hi tivaku per se hi byeleni la ku chanceriwa marhonge la laha hi ta ku lahla hayi ha swi twela mi khomenta va ka ngove hi leswo ya even then vele khivi ya ka Dr. Sithole na Benny Mayanda the president ku on blind yeah because ka siku of course ra the 5 July ku na post leyi nga fika yi posta Dr. Sithole ya yi le ku trending swinene post leyi le ku trending swinene koko a ni yi recording nkarhi wa ya ku ndliyo swi na ti-likes ti nga ni vona 2.9 likes a yi le ku trending swinene ni ve ni yi recorda ya ku ndliyo ku swi va swa ha hlekisa nyana ni yi rekhode eli ngopfu video leya section liya hala apart from leswi swi ndlaku sweswi but a hi fike hi vona yi fika yi tsala yi ku mina na maseve hi teke xiboho no more maduku no more cap hi kombela mi hi tolovela hi tichoscope kusuka sweswi ya se ni ta insert section leyi ni nga yi endla way too early and stuff let's go Dr. Sithole va ramla kanjhani hayi vana yo noko boti majulu sort of yana va yi twa president lawa va yi twangi hayo Dr. Sithole yona yi va yi ri better mani ka tindhawu ya mbala kepisi bata hi ku langutisa at least yona yi better a ka va yi ngana ya hi bava ya ayo editiwa mara swona yi ri hala vona mani na ku yo yaliya original I don't think yi nga yi editiweni na ku yo yaliya ya khale nyana liya a ni koti ku yi kuma la yi koti ku huma la but I think hi leyi ya huma hi leyi ya huma la but I think ende kasi ku na full
ende ku na full hi le image liya swa n'wi fiki ni ba back ni va ni humelana yi kota ni ku ni komba le original mina kwa ni langi I think a ni fiki ni humeni la yi kota ku ni komba le original or yi le ndzhaku ka comment ya laha let me restart ingaku yi le ndzhaku ka comment sort of ku va kha ku ri post leyi a ni yi pfurini sure ku yi la ndzeni yi laha but I'm not sure ku ni ta hatla ni yi kuma na but that image yi kona laha sure mi ngo nyika yana nkarhi ni yi lava la ndzeni laha hawa ni za ni hlwela ngopfu hansi i ku se ni yi kumini se na ku tlhela ni sungurisa kahle mi ta yi vona kwala ndzeni hansi ni ya kule ni ri kule image leyi ya khale a yi na malembe yi na malembe hi le image leyi and a wu chinge ve ri kokwani mathaveni yi ku a na ha ku keri a wu hakeli we hi leyi yi kona even as a full image mara le ende a yi na quality ku fana na liya mos na quality ku fana swa ku yi kona ya so ya quality ya ni to ni nga yi kuma xinjhani ku ri minkarhi leya mapele ya divuya ni minkarhi leya mapele kha ku tivu n'wana wa dyonga a va fana nkarhi a wu ta zi twi na ku ni tiyisi ma koko a ni xi xikulu swi tikomba ku xi fana na mahingani mara a wu ta zi tshemba a dyi fiki ku fika mapele laha a dyi ri ku hlupheni swinene so na matweni ni vona yi ri ko image leswaku a ku ri ya even khale ngopfu swi ri hayi okay a yi mbale hembe ba swi kumina ku yi nga yo enhansiwa ni vani ma yo leyi original a yi ri xinjhani nyana yi nga yi enhansiwini a bit na leyi ndzi ri ku na na nhloko yi cinciwa a bit nyana yi cinciwe ku kahle nga ku ri la xikandzeni nyana xi phatiwini nyana compared to the original one somehow nyana sort of loko leyi a yi yena a henhla yana nhloko I think there's a slight difference yi nga yi enhansiwini leyi na the office leyi as mi yi vona ku laha yi kona ka the original image yona yi enhansiwini yona ku game ke game as you can see mo ka original image ku hava leswa the office so na hi ku langutisa yi enhansiwini slightly can you say slightly so la ngopfu la ka gomu la like yo ndlela ku yo phatiwa so and stuffs I vona la yi tikomba yi na ku yo boha xikandza so xi nghena ndzeni as compared to the original one the original one xikandza xi bit flat nyana and then na nhloko yo yi ya ku a henhla and then hala nhloko ya hi henhla kombisa ku na ku vena ku phata ku karhi wa ko ku ri swa hohlweka loko ku hlokiwa ka hlekiwa se mi rhanga phanda yi rini mi rhanga phanda yi zangu yi vula nchumu ni lo vona yi kha yi hleka kwa as you can see yale yo hleka nje hey so as an outro laha loko se beni ma yi nga ni yi hlekeni Dr Story yi tlhele yi kombisa timhaka ta ku hayi va ta za va hi tolovele hi maseve mi nga vileli a redzi ti ta toloveka tinhloko teti mara a redzi bava hayi hi leswo loko ri amukeza mi subscribe ni ta kombela mi teka subscribe hayi vavasati gangani vavanuna mara hi kombela ku loko mi ganga mi hleketela na hina mabuti wa n'wina u nga ya ganga munhu wa timayisele u karhi u ni vona ku ni njhani so loko se va ku babyaleni i fanele ku yini hi fanele hi boha hi ri vambirhi na loko hi ganga i fanele u ganga u hlayela na buti wa wena munhu wa njhani ganga munhu wa ku khomela mukwana u lava ku tlhavisana mina ganga munhu loyi a ku ri na loko se swin'wana swi ka byela swi na ku lwisa ni ta nghenelela u nga fambi u ganga munhu wa ku ri na mina n'wi chava u gangela hi munhu loyi ni n'wi chavaka u la hi boha hi ri two ganga munhu loyi na mina ni nga ta yimela xitori xa wena na yi ri mi nga gangi loko mi ganga mi tshayimisela mi nga gangi munhu un'wana na un'wana u nge gangi munhu wa timayisele meni na ximirhani ganga munhu loyi na mina hi nga ta kota ku phuxana mi boha hi yima hi tlhela mi vula tingwadla mi nga ri tingwadla hi mhaka a mi loko mi ganga a mi nanguti mo ganga mo wela kun'wana na kun'wana mi hi hlayelela loko mi ganga mi nyanyisa hi vanhu